klip. Danas igramo Happy Wheels. Evo ga ljudi, konačno Happy Wheels. Šta smo igrali? Da vidimo. Ajmo Starving Hobo, da vidimo šta je to. Ljudi, evo konačno Happy Wheels, znači neko vreme nije bilo Happy Wheels, tako da evo Happy Wheelsa. Vidimo šta je sad ovo. Šta smo sad mi ovdje? I šta sad mi treba ovdje? Okej, probamo neki drugi. Ovaj level nam pojma šta se radi. Ajde probamo Balcony Terror. Ne. Jok. Ne. Evo ovaj. I da vidimo što sad treba da radimo. Ovdje smo mi na biciklu i sad treba da odemo do ovog čikica ovog. Boom! Juhu! Padamo! Ne, ovo će da nas ubije. Možda neće. Juhu! Padamo! Boom! Yeah! Pa pusti me! Šta je ovo? Pusti me! Probam opet. Znači ovdje poenta treba da skočimo do ovog lika ovamo, ali to je nemoguće, tako da padamo slabo i padamo. Oh god! Ma puški! Ajmo probamo opet ovaj level. Ne, čekaj. Start. I sad čekimo da vidim. Aha. Yes, yeah. Opade nam glava, mi padamo. I opet padamo. I tu smo na terasi, smo završili kod ove babe koja drži pivo. I opet pali i bicikl pada. I zaglavili smo se negdje. I bicikl je pala i sve. Evo da probamo neki drugi. Ajmo The Mystic Cave. Da vidimo šta je ovo The Mystic Cave. Da vidimo. Aha, do not enter. What? Šta je bro? Šta smo napravili ovdje ljudi? Probajte. Do not enter. Šta brati? Pa kakav da je enter kad ovdje ne mogu ni da uđe? What? Evo gospod. Evo ne zezaš. Nema zemlje, probam neki drugi. Čekaj, šta ima ovdje dole? Chaos City, da vidimo to. Ajmo da probamo sa ovim motorom. Da vidimo. Aha, vozimo motor. I šta sad? Padamo se. Pali smo na kantu. Oh, my leg! Mi smo proživjeli, ali ovo nije tako da šteta. Ajmo probamo opet. Znači ovdje kako ja vidim treba da
Samo treba da ubrzamo. Treba da skočimo. Ne. Koči. Bum. Save me! Sad ćemo malo se vratimo nazad. Bravo, noj. Oh, my leg! Noj nas gazi. Pali smo. Oh, my leg! Da vidimo da li će da padne i noj. Evo ga i noj, ljudi. Šta radiš ti, noj, ovde? Šta ti tu radiš? A? Ljudi, ajmo da probamo još jednom. Znači, ovo je prvi put vidim noja u Happy Wheels, znači, ne znam dakle ovdje noja ide. Ti debela, ne vezu. Stani se sputi. Ti dedo šta hoćeš? Motor, čovječ. I završili smo na kantom. Oh, my leg! Što se tiče ovog klipa, ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe. I do sljedećeg videa veliki pozdrav. I evo ga ljudi, Noju, pozdravi se. Pozdrav! Pozdrav, čao!